Oke del. Edian babon bola. Babon kayak telung ruas edian. Oke del. Langsung kena. Berote masalah. Masa berote bola. Berote walasanku ki lho. Oke del. Njar opo ki bola. Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manco Fishing. Kali ini saya berangkat pagi jam 6 kurang ataupun setengah 6. Saya di sini mau menargetkan ikan waderan lagi. Yo mentok-mentok paling oleh yo endongan bolo. Wis mentok wi endongan ini. Dan ini saya rangkaiannya menggunakan rangkaian nutul. Soalnya semalam yo sore kemarin itu mancing gowo apung ki kurang jojis bolo. Jadi saya memutuskan untuk nutul. Dan seperti biasa tegek dan mata kail tidak berubah, masih sama semua. Dan buat kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe yang baru saja menonton dan mampir di channel ini. Dan mudah-mudahan buat kalian semua yang baru saja menonton video ini, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan rezeki melimpah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan pesat. Yuk, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya menggunakan umpan ras bora sisa semalam, sisa wingi sore ngono ya. Ini sisa segini. Dan ini saya buat baru tadi. Ini campuran antara ras bora yang warna oranye ini sama yang putih ini sama roti klik. Ini campurannya seperti ini. Warnanya rada kuning. Ora oranye tapi kuning. Oke, langsung saja tanpa basa-basi aku biasanya kakek cincong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Slep. Wis koyo ngene iki pokoke ya. Bismillah yuk. Mak cemplung. Aku wis ora tau nutul iki nduk klalen bola. Oke, del. Woi, entule. Cenil. Oke, kita eksekusi lah, Mas temen. Langsung poin endongan ya kan. Mentok-mentok ning ngene endongan, bokor, uceng, kekel, jair karo iwak opo meneh ya. Kone aku pernah menangi iwak nganu bolo. Braskap. Aku pernah menangi iwak braskap ning ngene tak gawe konten kae. Lali ya pirang sasi. Oke. Ikan sudah diamankan. Kita lanjut pasang umpan. Wis rasa basa-basi, aku senane basa-basi soalnya. Yuk, bismillah yuk, cemplung. Oke del. Langsung kena. Berote masalah. Masa berote bola. Berote walasanku ki lho. Rong ruas anjir. Rong ruas wih babon jebol. Babon bola. Meh sak tegek. Anjir. Lumayan alhamdulillah ya. Poinnya alhamdulillah wis jan berote rong ruas dewek edan. Biasanya sak ruas tok bola. Oke, lanjut wis ora usah kakan cincong, langsung lanjut. Bismillah. Wis umpane minim. Paket nganu iki. Apa jenenge? Lalen lah wis langsung cemplung. Bismillah. Rasa kakan cincong. Oke, del. Kayak berarti meneng nggih rong ruas. Oke, eksekusi. Alhamdulillah kena lagi gak sih? Terbang. Slep. Iya. Jan gacor banget sumpah, mangkat jam setengah 6. Josis. Tidak sia-sia ya kan. Ora ketang perjalanan agak jauh yo 5 menitan. Lanjut yuk, bismillah. Set. Kacer aire iki bola. Sudah ngetok. Yuk, bismillah yuk cemplung. Del, langsung kena berote edian berote bola. Ujungnya. Oke, eksekusi. Babon. Masalah edian. Josis.
Oke, langsung langsung wis rasa basa-basi. Akan basa-basi. Sacet. Turahan rasgora yuk bismillah mak cemplung. Oke del. Wuih beroti masalah. Kayak rong ruas. Dua ruas ya berotnya ya. Oke kita eksekusi. Dian jan lumayan babon jebul. Wala jan ukurannya podo kabeh cc. Mantap jojis. Oke lanjut. Yuk bismillah yuk mak cemplung. Kudu kena ora pokoknya bismillah. Mangane banter banget kok kan kok. Ayo. Siji. Loro. Ayo, jar. Lelek umpane ucul iki, kampret sampean. Wah, ucul nek iki umpane. Ora. Isi. Kene wae cemplung. Rasa dodo cepakan wae. Oke del. Edian babon bola. Babon kayak telung ruas. Edian. Celes. Wah, semene bolo. Walah edan. Wah, nek ki kok gacor meneh nek iki. Telung ruas kok. Telung ruas iso mlengkung kabeh. Edan. Yuk, lus, sacet. Rasa kesuwen. Slep gacal sing kene bolo. Pak cemplung. Oke del. Wah celes. Telat. Oke umpan ready bismillah. Mak cemplung. Oke del. Berat. Gede kayak telung ruas ki. Edian telung ruas celes. Wah to tenan. Babone kena meneh. Woi. Semene bo. Walah jojis. Mantap. Oke, kita masukkan dulu ikannya. Mak cemplung alhamdulillah. Yuk, lanjut. Oh, sing berat sing gede-gede yo. Oh, bisa ora ucul. Bismillah yuk, cemplung. Ayo diresponnya yo. Biar kalau tak geser gitu. Oke. Oke del. Jar opo ki bolo gede. Edian lumayan. Wah jojis. Bersinar iwake. Mantap. Ngono iki lho nek mangan iki lho. Slep ngono langsung kena ya kan. Cemplung. Oke. Lanjut. Cemplung. Oke, respon. Oke, respon meneh. Masih respon. Oke. Del. Kok ya ora kena lho gumun ya wis. Ganti rangkaian bolo. Tak skip dulu ya. Yuk. Rangkaian sudah ready ya. Tapi mata kele tak ciliki bolo dadi 0,8 yuk bismillah. Sik kurang jeru. Sing genah wae nek semene iki sing mangan apa. Set. Oke, ready bismillah mak cemplung. Kita tonton apungnya. Ketok ora, sorry nek ora ketok. Apakah akan ada respon? Oke, langsung direspon temenan jebul alhamdulillah langsung ada sambutan ya. Nganggo apung tadi ngeri ngenteni apunge dipangan. Ora kaya entes nutul saya. Tapi enaknya tetap enak nutul asline bolo timbang apung bolo. Yuk nganggo sing putih gacal. Iwak opo aku penasaran tok asline iki. Kudu mau dradu. Til. Persis kaya uceng sing mangan iki bolo. Oke, umpan ready bismillah. Mak cemplung kene maneh. Ketok prapunge, sorry nek ora ketok.
Oke, del. Wah, kenal neh. Ki indongan kabeh lho ning kene lho padahal lho. Indongan kabeh lho. Kok ucengane ora ketok blas sih padahal. Cemplung. Oke, slep ngono tok kuwi. Bismillah yuk. Yakin wae do ning kene kabeh iki. Delokke apunge. Telu. Wah, kan tenan to. Apa saya bilang pil mau lho. Tak goleki iwake malah do ning pinggiran, tapi cilik-cilik lho. Ora gede banget ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Kena digoreng garing. Yuk, bismillah. Wis bolok pindah bolok iki wis fix ya. Kita pindah soalnya wis ora ono respon. Oke, kita skip dulu. Jangan terlewat sini. Mak cemplung. Langsung direspon dong, del. Nah kan, langsung direspon. Oke. Masukkan ke wadah dulu. Kamu nanti mati kalau di sini. Dadi batang. Ayo ikut pulang. Semak cemplung. Oke. Aja nyangkol ogahnya. Udah nyampe spot yang saya janjikan tadi. Bismillah. Langsung kita cemplungkan ya. Mbok menawa ini langsung dipangan. Oke, respon. Oke. Del. Walah ucul celes. Ucul ning dhuwur kampret. Yuk bismillah yuk. Durung ana sing mlayu rene aman berarti cemplung. Ayo ikan. Oke pangan, oke del. Ya kan, temenan toh, apa saya bilang? Ning kono toh titike toh. Temenan toh bolo. Weruh soalnya ketok jelas. Pol jelas sih. Cemplung, bismillah. Pasang umpan lagi. Muga-muga ora dirusuhi ya, ben pangan meleme sik ya. Yuk, umpan ready. Cemplung. Yuk, pangan yuk, umpan yuk. Oke, dipangan. Oke, dipangan del. Wih, ngasih ngerek dong, karekane celes. Kena meneh bolo, aman bolo. Kena lagi ya. Endongannya kena lagi, alhamdulillah. Malah endongan sih yo, malahan sih padha wae. Sama-sama ikan. Cemplung. Oke. Lanjut bismillah. Mak cemplung. Oke, langsung direspon del. Wih kan no. Alhamdulillah. Kena wis. Bojora nyemplung ya ndake sih ngetokke hormon. Kok liyane ora gelem mangan, mampus ya kan. Mampus. Yuk bismillah yuk pasang lagi umpannya. Wis sisor kene meneh. Mak cemplung. Langsung dipangan cepret. Gawe nyemplungake. Gawe sak cemplungan bola langsung direspon ya kan. Jis alhamdulillah. Oke. Cemplung. Sip. Mak cemplung. Lep. Pangan. Temenan langsung dipangan cepret. Dapat lagi. Meh wae. Sampai cemplung. Oke. Meh wae. Meh saja. Yuk umpan ready lagi semua. Mak cemplung. Lep. Oke. Cantik sekali di situ ya. Gesernya. Slep. Pangan. Wih, alhamdulillah ya kan. Tenan toh. Ngono iki lho sing tak maksud. Cemplung pangan. Mancing nahol ae. Ini kita sudah cukup sampai di sini saja. Leh mancing esok gua sih. Wis panas setengah 8. Langsung ke checkpoint nae.
Ayo wis lumayan lah 20-an lebih ya bro. Ini ya raketak wan. Nah 20-an lebih pokoknya. Wis babon-babon lah sing mau lah sing nggone dam ngisor ya. Lumayan. Wis ngono wis, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa buat kalian yang baru saja menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan pantau terus channel ini, dan mudah-mudahan semakin berkembang. Oke, see you next video. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How can we not talk about failing when failing's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the life. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell